taona ukuru hwenyu, taona kushanda kwenyu. Matikomborera Jehovha nemutongi pamusoro ezvino Baba taungana zveshe wamusamasimba, sezvo tiri vanhu vari pano panyika zvatinotsvaga Jehovha zvizhinji kwamuri Baba. Tiitirei zvakanaka zviyana masikati. Tinoziva Baba muripo sekutaura kwazvaitwa mangwanani, sezvo muripo pakati pedu muchiziva nhamo yeumwe neumwe nechitsvago cheumwe neumwe Baba. Tiitirei zvakanaka wedenga samasimba. Tiri kutora shuviro yose muruoko rwenyu Baba. Mukomborere zvese zvichaitwa nezita raIshe wedu Jesu Kristu. Amen.
Chapter 5. Apostolic chapter 5. Verse 1. Says Konza Katesi Konza. Sesibinde utumbi makulume. Kachimira kumayanda ule. Anatawala. Tina siasa. Yiko sisi amen. Amen. Nasi amen. Anatini amen. Sasa sikotama pambe pambe. Uyabona yona. Nasi sisi tunaona Anatifika sisi simkema uJehova. Kuluma Jehova speak. Amen. Watu unamana imthuna yenkosi yaseSiriya wayengumuntu owayethandeka emehlweni
lenkosi yakhe eyigugu ngokuba uJehova wabe enikile ngaye ukwahlula kumaSiriya futhi wabe ngumuntu okhutheleyo kepha wayeyilephe. Verse 1. Zvino Naamani mkuru wehondo dzamambo weSiriya waiva munhu mukuru kuna tenzi wake nomunhu waikudzwa nokuti Jehovha wakanga akundira vaSiriya naye, uye waiva munhu wesimba norumhare, asi wakanga ana maperembudzi. AmaSiriya abesephumile ngezigaba abuya ezweni labaIsrayeli nentombazana encinyane, yona yayiyincebukazi yomkaNaamani. Zvino vaSiriya vakanga vandorwa vakaitira maboka vakabva nomutsikana muduku wavakanga vatapa kunyika yaIsraeri, iye wakanga achibatira mukadzi waNaamani. Yathi kuyo inkosikazi yayo, sengathi inkosi yami ingaya kumprofethi oseSamariya ngokuba yena eyipholisile kubulephero bayo. Akati kuna tenzikazi wake, dai ishe wangu aiva kumprofita kuri paSamariya, ungadai akaporesa maperembudzi ake. Umuntu othize wangena wabika enkosini yakhe wathi, intombazana yasezweni labaIsrayeli ithi lokho nalokho. Zvino mumwe akapinda kunobudza ishe wake akati, musikana wenyika yaIsraeri wakataura chokuti nechokuti. Inkosi yaseSiriya yathi, hamba, ngiyakuthumela incwadi enkosini yabaIsrayeli. Wahamba wathatha esandleni sakhe amathalenta 10 esiliva nezinhlamvu zegolide eziyisi-6 nezingubo zokuguqula eziyishumi. Mambo weSiriya akati, enda, ndinoda kuthuma ncwadi kuna mambo waIsraeli. Akabva akaenda namatalenta ane 10 esivheri namashekeri ane 6 zvendarama nengubo dzakanaka dzine 10. Wayisa incwadi enkosini yabaIsrayeli ethi, akubheke lapho le ncwadi isifikile kuwe, ngithumile kuwe uNaamani inceku yami ukuba umpholise kubulephero bakhe. Akaenda nencwadi kuna mambo waIsraeli yakanga ichithi, zvino kana ncwadi iyi ichisvika kwamuri, muzive kuti ndatuma Naamani muranda wangu kwamuri kuti mumuporese maperembudzi ake. Wathi inkosi yabaIsrayeli sifundile incwadi, yaklemula izingubo zayo yathi, nginguThixo yini mina ukubulala nokuphilisa, ukuba lo angithumele ngiye ngipholise umuntu kubulephero bakhe na? Ake niqonde ngibone ngokuba uyafuna ithuba lokuxabana nami. Zvino mambo waIsraeli wakati arava ncwadi iyo, akabvarura nguo dzake akati, asi ndiri Mwari kani? Ndinoziva kuuraya nokuraramisa kani? Munhu uyu zvaatuma shoko kwandiri kuti ndiporese munhu wamaperembudzi ake, asi fungai muone kuti unotsvaka kurwa neni. Nangu Naamani induna yempi inkosi yaseSiriya. Zvino hoyu Naamani mukuru wehondo yavaSiriya, indoda elikhawe onike ukukhawe kuThixo, murume ari mhare akapiwa umhare naMwari, wayemnikile ukunqoba anga akamupa kukunda izwi lakibo lithemba yena, nyika yekwabo ichivimba naye, elikhulu kakhulu ari kukuru chaizvo, elamabutho wonke ngaphansi kwakhe. ane masoja ose pasi pake. Kodwa sizwe indaba elusizi la Asi tinonzwa nyaya inopisa esitshela umoya kamli ukuthi iyashuka. yatiri kuudzwa nemoya waMwari kuti inonetsa. Mkhulu udumile uyaziwa, Mukuru ane mbiri anozikanwa, iqhawe uyanqoba nokunqoba kwakhe uyaziwa. imhare anokunda nokukunda kwake kunozikanwa. Nanzi ke sokunezithaka lapha kwaSiriya, ama-captives abathethwe kwamanye amazwe sebekhonza amaSiriya mahara, sebengamaslave ngoba bathunjwa ngamasotsha aseSiriya atrenwa nguNaamani, akhomandwa nguNaamani. Manje pavane dambudziko panapa, pavane nemaslaves vanhu vakatapwa nehondo yavaSiriya, vaakuchikunamata vaSiriya, vakatapwa nehondo inotungamirwa naNaamani
hondo yavasiriya. Hayi, kwave nevashandi vemasiriya vatapwa vakakuyiwa navo kubva kuhondo kwakakunzwa vanhu kukatapwa vanhu vakauya vakavanhapwa vashandiri vevasiriya nokuda kwokuti hondo yamasoja inotungamirwa nokutengwa naNamani yakakunda. Pavakakunda vakatapa vanhu venyika iyoyo. Apa tiri kusangana nenhapwa yakabva kuIsraeri, musikana muduku ari product yemhare vaNamani. Yangari murume ikimhare edumile futhi esaziwa ukuthi ungabona iphume kantomana akula muntu osalayo babuya banqobile kube bakabuya futhi banokunda nabayisraeli. Manje Namani ayisikala ukuthi imali ayisikala ukuthi kana wonke yaNamani kabuda anoya nebatapa banenge babuda ikoko. Nampu-ke indodakazi lencane ithathe kubazali bayo seyisikhala lapho endlini kaNamani usengu-house girl. Zvino hoyu mwanasikana muduku akatorwa nesimba kuvabereki vake ava-house girl avamushandiri mumba maNamani. Lumntwana lo uvele endlini kaIsrayeli. Mwana uyu anobva kuimba yaIsraeri. Khumbulani bantu bakamlimo, abantwana bakwa-Israyeli isizwe esikhethwe nguJehova. Ndakatayi vanhu vamali vana vaIsraeri ruti vakasanangurwa naJehovha. Abantu bakwa-Israyeli batshelwa nguThixo ukuthi ninguJehova okuphilisayo. Ungabi nabantu ngaphandle kwami. Watsho njalo umlimi kuwo. Manje vana vaIsraeri vakataurwa naJehovha vakati ndini Jehovha murati wako usavana vamwe vamari kunze kwako. Watsho kibo wathi le ncwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho. Uyifunde uyigcine. Uyabona manje ebanika imithetho yokuba bamkhonze uJehova ophilayo, uJehova wezulu. Manje vakauzwa naJehovha kuti bhuku iyo murayiro ngairege kubva pamuromo pavo. Manje vachiudzwa naJehovha, Jehovha muperi, Jehovha wedenga. Khumbulani zihlobo zami ukuthi isizwe sakaIsrayeli yiso lesiyane sasihamba sifolwa ngefu. Elini babefolwa insika yefu yayithungamela uhamba kwabehlanga. Ebusuku yayisiba yishongo yomoto yayithungamela vana vaIsrayeli. Manje vakatayi vanhu vamali kuti vana vaIsraeri ava ndovaitungamirwa nebhore murenje. Vasati vaitungamirwa nebhore zvino zvaiti usiku vaitungamirwa nenyerere. Abantwana laba bakwaIsrayeli yibo bakakubanjwa olubovu ngendlela eyisimanga. Zvino vana ava vaIsraeri ndovakayaruka kubva kudzvuku nenzira yesinayi. Nabo-ke Zvino hapo ekuzaleni kwabo pakuzalwa kwavo besanda achivanda babemkhonza uJehova uThixo kaIsrayeli. vaishumira Jehovha Mwari waIsraeri. Babetsheliwe abantwana babo laba nezizukulu ezilandelayo ukuthi saphuma eGibhithe ngendalo enamandla. Vakaudzwa vana vavo nezvidzukuru zvaitevera kuti takabuda kuIgipita neruoko rwesimba. Babachelelwa ngokuthi sadima Vakaudzwa isilo sendinokosi. mana chiyuma chengirozi. Babachela ukuthi saphuza amanzi edwaleni. Glory to God. Hallelujah. Amanzi avele edwaleni. Babachela babaxoxela abantwana bakhe. Manje vakaudzwa vana ava kuti takamwa mvura yakabuda padombo, mvura yakabva padombo. Glory to God. Vachiudzwa vana vaIsraeri. Babe nendaba noJehova. Vakanyaya naJehovha. Babetsheliwe ngoThixo kaIsrayeli. Vakaudzwa naMwari waIsraeri. Amhlophe. Aporokoto Abantombaza amancane. nomuyu mwanasikana Ngakibo kwavo babemazi uJehova wezulu. Emazi ukuthi yehluleke. vachizikana kuti haponiwi. Amen. Amen. Akafuna ukuthi uThixo. Umndodakazi lo yayisazi. Mwanasikana uyu achiziva izvi. Ukuthi akafuna ukuthi uThixo. Yakuna chokurangwarira shaiwa simba. Wayemazi umlimi lo. Waikuziva malo. Emazi uThixo kaIsrayeli.
mwanasikana amefuma ya guru yakadai mumoyo make akaroredzwa nzira dzamwari achiri muduku ezvino akura abvezera hongu mutapa hongu musungwa asi chaakadya chiya munyika yake achiri muduku hecho chamira manje enhama bhosi ari kurwara baba vari kutambura nemaperemuti uyashupa kunamata untombaza muhambisira maziso afika ubaba impilo kayisemfayizi baba sokusele 3 happiness yahlevu wathi kwenze njani athi one day uhlangana kuhamba lo baba uhlangana lo baba uhamba ngenyawo amazwane kawubona manje washupheka uyini kanti ngenwe kubaba manje woyo mwanasikana amefuma huru moyo wake akalerwa nzira yevhangeri zvino asvika pautapa mumba manamani anosvika rimwe zuva achiita nemvura muna mambo wake kana achisvika achiita kupedzisire mvura anowana kuti zvigubhu hazvina kukwana kana achiona achifamba netsoka hakwanisi kufamba manje anotambudzika mwoyo make kuti dambudziko ndereiko pana baba akachipiunifomu ingwane yakona indlebe ihafu yashiwa ikulepeni zvino akabvisa unifomu abvise heti yacho anoona nzeve yake iri hafu yakadzviwa nemaperembudzi pakati kwake mukati make kwamuchena mukamuudza tubabalo akati bababa shupo nomunhu dambudziko umlimu wamuladu kupedza kupedza uthixo wami mwari wangu uthixo kaIsraeli mwari waisraeli ikhonzayo anoshumira aphilisa anomraramisa glory to Jesus. Igama lenkosi malibonke ma-Afrika akithi isona indaba ezinhle uthixo kaIsraeli inqaba yethu angakwenzela abasendulo amen namhlanje sikutshela ngothixo kaIsraeli utshela Yesu weNazaretha inkosi yamakhosi umusi wababusi umsindisi umphilisi umthetheleli uze kube phakade the Alpha and Omega, the beginning and the end. Inkanyezi yomusa ofusa abafileyo ubise ukufa athi yibulala. Glory to God. Uye wayekile laphana engcwabeni likaLazaro uthixo wabo lapho simkhonzayo afika wama phambi kwengcwaba likaLazaro uLazaro the 4 days kengcwabeni wathi yena Lazaro phuma waphuma uLazaro namhla baphilile sikutshela ngalothi kuhlutshwa yini ulohlupha empilweni yakho nanga uthixo ungehlulekile banjani kathixo akafika lutho uthixo akafika lutho uthixo akafika lutho uthixo akafika lutho uthixo uyinkosi uyaphilisa umlimi uyaphilisa umsindisi umlamulankunzi uyabizwa brother umlamulankunzi awusathane namadimoni akhe esihogo sonke sikuhlasela kalo kuJesu uzasinami phakathi kohlupho nawe akucabuliwe
wamutshela Garuda kanti inkosi yami ibisazi akavele mambo wayisiba wayihambile yenda kwa-Israyeli ngayo Israel kulo profeti amen yes kulo profeti wa-Israyeli Israel kulo muntu okhuluma loJehova kwa-Israyeli unamuza notewa na Jehova wa Israel kulo muntu ozwana nezulu unamuza notewa lele glory to God umprofeti lo profeta igama lakhe ngu-Elisha zina lake Elisha glory to God owathela amasi esandleni zika-Elija ayekushukuzira kula maoba Elia glory to God amen oh hallelujah uthixo akazange isizwe sikhule ungela profeti ovukayo phakathi kwaso bali atete kulele kudalimba wasina profeta amuza pakati pawo esizweni sonke kwakuzikwese uzizulu sonke uyavumusa umprofeti amen yizwa-ke brother umprofeti ovuswe ngumlimi nguye i-point of contact osiyabonga uthixo nathi kwelayithi e-Afrika savuselwa ubaba usemwayo glory to God ubaba usemwayo umprofeti ubaba usibanda umprofeti ubaba uchuma umprofeti. Are you not fortunate? Asiyonhlanhla yini wena uhlala ngaphansi kwentshumelo zomprofeti ukhuluma lo mlimi bezwayo awulanhlanhla wena khangela umusa wengane ensukwini zakho zabili ulalela amazwi kaThixo ephuma kuprofeti hayi sakuthi asobaprofeti bokubamba izigodo zabantu asobaprofeti bokukhuluma ngamanzi lanezinto ezigutshelwa abantu forget about that uyabona u-Elisha asoprofeti onjalo yena u-Elija uyabona umethu isigubhu isandla sikaJehova sehlela phezulu wakhuluma amazwi impi yasinda hallelujah oh hallelujah sinothixo ophilayo namhlebeni engxenye kulo namani nawunezono unamalephe unenyameni ukuthi ugule emoyeni there is no other way to describe you. You are a leper. Oh shit. Uyakhululwa uzwelwa usizi ngoba uphume enkonzweni izono zingathethelelanga unesibindi bantu uthembele enkonzweni izono zingathethelelanga khona ukufa ukugijima and ungafula ezweni esikhobeni uthembele ule passport yokuya
lalela silo teerera maya unqamule zona kana une simbi uri namani anya kutshela unamani izona zidingwa mfobo esisodwa ziba zithathu kuba zina kwauri chimwe chete xa unaso kana unacho uri namani ulephero una maperekutsi kodwa namhla ethempelini asinathi munomthembeli haleluya kule ntombazana yakwa-israyeli msikana wakwa-israyeli kuno-house girl namhla kune msikana oshada kumba kunencekukazi lapha kune mnatakazi mana evela kwa-israyeli lodo kwa-israyeli glory to God haleluya ikhona iripo zwana mazwayo chinzwa mashoko ayo lalela ubufakazi bayo chinzwa uchapuku wake namhlanje emini nasi masikati uyaphuma sokuphelile ubulephero bakho ulepero wapera siyabonga amen inkosi yase-israyeli mambo wa-israyeli ilizwi selifike kuye shoko lashika kwali brother inkosi yasesiriya sorry mambo kwa-siriya ilizwi selifikile shoko lashika kwali ukuthi unamani angayaphila e-israyeli kuti namani akanorarama kwa-israyeli wasibhala incwadi akatitola tabo yasisiya emuntwini ongayisweli ikachenda kumunhu asiri iye yaya enkosini yakwa-israyeli ikaenda kuna mambo wa-israyeli nkosi yakwa-israyeli mambo wa-israyeli wacabanga i-politics akachifunga manje zvokatongerwa enyika wathi i-provocation le akati vanotidenda kuyamqala anotidenda ufuna ukulwa nami anoda kurwa neni uthi mphilise ugeneral wakhe anoda kuti ndidaramise mukuru wehondo yake kanti hayi kati hazvina kudaro inkosi yesiriya mambo wesiriya ayenzanga ilizwi lencekukazi leya haina kuita shoko remwanasikana uyu kuthiwe aye kumprofeti hanzi ngaaenda kumuprofita ayikhona enkosini yakwa mambo waisraeli kwehlukene komthuko zvakasiyana zviri zviviri owaziwa umntwana anozikanwa nemwanasikana ononcedo lukababa ane rubatiro rwababa umprofeti kajehova profita wajehova kodwa incwadi yasisiya enkosini asi tsamba ikachenda kuna mambo inkosi ithe ikubona mambo akatachiona dakuti impahla zayo ikatibhalira nguo dzake yathi nangemqala maka akatiweka kutidenda verse 7 wathi inkosi yama-israyeli sifundile incwadi yakhebula izingubo zayo yathi nginguthixo yini ukubulala ngokuphisa ukuba lo angithumele ngiye ngipholise umuntu ubulephero bakhe na ake niqonde ngibone ngokuba uyafuna ithuba lokuxabana nabo zvino mambo waisraeri wakati akavanowati iyo akabvarira nguo dzake akati asi ndiri mwari kani ndinoziva kuuraya nokuraramisa kani munhu uyu zvaatuma shoko kwandiri kuti ndiporese munhu maperembudzi ake asi fungai muone kuti unotsvaka kurwa neni wathi u-elisha umuntu kathixo esezwile ukuba inkosi yama-israyeli yahlebula izingubo zayo wathuma enkosini wathi uhlebulelani izingubo na zakho makezekile khona eyakuzwa ukuba kukhona umprofethi kuba-israyeli zvino elisha munhu wamwari wakati achinzwa kuti mambo waisraeri wabvarira nguo dzake akatuma shoko kuna mambo akati mabvariro nguo dzenyu ngauye hake zvino kwandiri azive kuti muprofita uripo pakati paisraeri weza unamani namahashi akhe nenqola yakhe wema emnyango wendlu kaelisha naizvozvo namani akaenda namabhiza ake nengoro dzake akandomira pamukova weimba yaelisha elisha wathuma kuye esigijini wathi hamba ugeze kakhombisa eJordani kuyakuthi inyama yakho ibuye ihlambuluke elisha akatuma nhume kwaari akati enda kundoshamba kanomwe
muna Jorodhani nyama yako idzokerezve kwauri uve wakanaka. Ekwamnamani wathukuthela wasuka wazibheka impela nangithuza kuphuma ezekini eme akhuleke egameni likaJehova uThixo wakhe ebeke isandla sakhe kule ndawo apholise ukulembela. Asina mano wakatsama akabva akati tarirai ndangani chiti zviro kwazvo uchabuda kwandiri. Akamira akadana zita raJehovha Mwari wake nokupuruzirapo noruoko rwake agoporesa maperembudzi. Kuhambana nofakara imifula yaseDamasiko ayisiyo imifula emihle kunawo wonke amanzi akwaIsrayeli na pho ngingengeze kuyo ngihlambuluke na. Njalo waphenduka wahamba ethukuthele. Ko abhana afakari idzo nzizi dzeDamasiko hadzina kunaka kukunda mvura yose iri pakati paIsraeri here? Handingashambi madziri ndikava wakanaka here? Naizvozvo akaenda akabva atsamwa kwazvo. Izinceku zakhe zasondela zakhuluma naye zathi, baba, uma nomprofethi ebetshilo kuwe into enkulu ubungayenzile na? Kuhle kakhulu lokhu etsho kuwe, geza uhlambuluke. Zvino varanda vake vakaswedera vakataura naye vakati, nhai baba vedu, dai muprofita akakurayirai kuita chinhu chikuru hamuzachiita here? Yoda zvaakati kwamuri, shamba kuve wakanaka. Ona wehla wasibulise eJorodhani kakhombisa njengokutsho komuntu kaThixo, inyama yakhe yabuya iyaba njengenyama yomntwana omncinyane wahlambuluka. Akandonyura muna Jorodhani kanomwe sezvakanga zvataura munhu waMwari, nyama yake ikadzoka ikafanana nenyama yomwana muduku akava wakanaka. Namu Elisha, Elisha njengoba kufika ukhomanda sezvo kwasvika mukuru ekumeni lenkosi yaseIsrayeli, vanhu varuvazhe rwemambo waIsraeri ulethi incwadi emaqondana naye, waudza tsamba isina kunangana naye, umsebenzi obhalwe encwadini kawazi, basa rakanyorwa kutamba harizivi, umsebenzi olotshwe lapho angeke awenze, basa rakanyorwa imomo haangakwanisi kuriita, asiwo wakhe, harisi basa rake, lotshelwanga wena, haana kuzoterwa ikoro. Nomsebenzi obhalwe encwadini Basa rakanyorwa kutamba evela eSiriya, riri kubva kuSiriya, ukhona ogotshelwe khona, uripo wakazoterwa izvozvo, ukhona ovuselwe khona, uripo wakakutirwa izvozvo, ukhona omiselwe nomsebenzi, uripo wakabitirwa vanhu, uprofethi kaJehova. profita waJehova. Amen. U-Elisha Elisha uprofethi kaJehova. profita waJehova. U-Elisha Elisha owagezisa izandla zika-Elija wakageza maoko aElisha ainapo ekuthapheni iJorodani igama lenkosi uMandulo. Jorodhani zita racho ngarikunzwe. Wabona umprofethi u-Elija Akaona profita Eliya shaya amanzi kaJorodani akashela Jorodhani, uJorodani wavuleka, Jorodhani likasaruka, bathapha bobabili vakayambuka vari vaviri, baya ngaphetsheya. vakaenda kuri Ngaphetsheya laphana viruko, wabona inqola yomlilo akaona moto evela ezulwini vakudenga izophatha u-Elija. zotora Eliya. Lo mprofethi Zvino profita uyu wambona akamuona ekhuphuka wena achikwidza achienda kudenga. wathi ijazi lakhe Zvino zvikati jazi rake, ingubo zakhe mbatya dzake zahla dzikadzika, zisehla ziphaphezela. dzichidzika dzichidaro kumhepo. Elisha wazigijimisa Elisha akadzimhanyira wazihamba akadzibata. wahlali ngaphetsheya kweJorodani, hlala ngale lapho abavela khona. Zvino haagari mhiri kwaJorodhani, anogara mhiri kwaapa. Elija sehambile, Eliya waenda, ibhatshi lisele kuye, bhachi rasara kwapo, ugcwaliseke isicelo sakhe. akadzika chikumbiro chake. Ngicela umoya omuhle ukuwe uphindwe kabili phezu kwami. Zvinoda mwoyo wauyu uye wakapamhidzwa kaviri pamusoro pako. uThixo wamgcwalisa. Mwari akamuzadza ake. Ngena neJorodani Zvino unoti achisvika paJorodhani igcwele njalo, yakazara vakadaro, wabamba ibhatshi lomprofethi. akabata bhachi romuprofita. Haleluya. Amen. Wabamba ibhatshi lomprofethi. Akabata bhachi romuprofita. Wathi ngifuna
Elijah. Uthixo ka-Elisha. Ukhona namhlanje. uJehova igama lakhe. Uyise wenkosi uJesu. Ukhona ungibuye enginguye. Ukhona ungibuye enginguye. Uthixo ka-Abrahama. Uthixo ka-Isaka. Uthixo ka-Jakobo. Uyaphethekela. Nawubona izono zakhe. Noma zibomvu. Ungakhona ilizwi lomprofethi. Ungathatha ilizwi lomprofethi. Uthi wena. Thixo. Ngizwile ukuthi umthetheleli nguwe. Ngiyabuya Nkosi. Thethelela izono zakho. Nawuhlelile. Khathesi izono zakho zingathethelelwa. Hallelujah. Yes. Babusisiwa abakholwa. Babusisiwa abalivuma ilizwi lakho. Zwana kutshela. Uhlezi khona. Yazisa inqumo enhliziyweni. Wathi wena. Namhla yini. Amen. Yes, Lord. Yes. uJehova uyise wenkosi uJesu. Udala wezizulu. Umninimandla usomandla. uJesu indodana kaThixo ophilayo. Ovuke ekufeni. Banqoba ukufa namandla. Amen. Yena ungabonanga ukubona. Ukhona la. Imvana kaThixo. Igazi lakhe kalomi. Likhona khathesi phambi kukaThixo lathi. Liyaphila. Liyasebenza. Ingahlanza izono zakho manje. Amanxeba akhe uJesu. Ekhona khonapha. Ngoba yena njengoba ekhona. Uqobo lwakhe ulapha. Lapho ubuhlungu khona. Isandla sakhe siyamanxeba. Angakuphatha khathesi sosana. Yes. Glory to God. Uthixo lapha. Izulu lilapha. Umoya oyingcwele. Umduduzi ulapha phakathi. Okhuluma nenhliziyo yakho khathesi. Nguye uThixo umoya oyingcwele. Uyabona? Nguye okwenza ukhangele ngazi. Ufuna ukuzwa okulandelayo. Uyayazi inhliziyo yakho. Utshela uJumayeli okukala ngayo wena. Ukhona lapho umoya uNamani watshela ilizwi. Wathiwa khona. Hamba uyageza bakholisa. Hamba uyageza bakholisa. Khona uyakuhlambulula. Wawa futhi. Lalela ilizwi likaNkulunkulu. Yenza ilizwi likaNkulunkulu. Khona uJesu Khona usindise. Khona uphilise. Jesu khona. Samba sathi Nkosi lapha. Ijordani lapha.
izulu namhlanje naphakade zalabutsha undwelise babuhlambulule inhliziyo ngesaba abantu bakho Thixo wami waveza namandla kamoya wengcwele uphilise abantu abagulayo sebenza ngomangaliso wenza imisebenzi enkulu phakathi kwethu gama lakho libongwe ngoJesu njalo kuze kube phakade amen